Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Haga arpusau tarik ukala lengkot arjar arpulai kaseng United Democratic Party Maukerwat constituency kala penlong ya kajing yalang priang buram ya uba Renington lengdot tongkar uba lawan ban peniasno pura bat ke UDP haga juk kepor uban long ru ukurtong uban ya aireng na ka Maukerwat constituency haga ne election arjar arpulai haga ne kesngi la don ru ki wegi dekot ki pelawan ban peniasno bat ajing kersian ya ukurtong uba Renington lengdot tongkar ki badai naga Republican of India lanega RPI kabadai gawai geseng kebamut ban aireng haganega election na Maukerwat constituency hinrei daga jingya sungtu jungmut no bat ka UDP Maukerwat kala sange no ban seigertong bat ajing kershan no ya ka party UDP la penlong ya kajing lang ha plau jong yeng ukurtong uba Renington tongkhar ha Maukerwat daga jingya don lang ki nongkit kambo per jong UDP Maukerwat constituency. Ini kinong yalang jong KPI hapo jong kini Maukerwat constituency. Tehadin bangila kami bat ha. Hakabaya de bat kinong yalang ki bangide banjit lengba jong kini kenti ke bumta kum nong kemat. Milarai da kawai di jingmut. Ha kajing yadon jongi kum ki dikot jong KPI. Bayam mentah. Ngin lek ya kaban ya kersan no. Yo kandidat jam ke UDP iba Renington tongkar pada sitting MLA jam ke Maukerwat constituency tengangit ba hot ni don kap to katne nakaliang jam ki dikot jam ka RPI ndre ki ladon ki paralok balatang naik no sekma ndre ngiting ya sa hadukan ka por ka bantang sing me kan karlai daga jing ya singel tulang baro kum ki dikot jam kajing isu tu jemur kalau kerekam haduk kata-kata hak pada trelang hak unit hak sub unit kubidon ngau bahasa banyak keren ngados ngau haduk kata-kata api apa kajia hak ne kajing ya trei ya kene ka politik ya ka kam sain perhejong imenta hak apa kidon ki breu ki pom ju ya keren meno-meno tanre na mar baki ya trelang na kam ta kene ka sain perhej ya ka sanlang yangi are ngadas ko tenar kasku mensim hak apa ki pun yang abang barenik ngala jakran kong mengahi mentah benda jakran mensuangim ju jakran ngialek persyak mensuangim ju jakran hasno ngatau tenre mentah namar bangatip baki toro ki kersan ya pi mangiru ngilawan markersan ya pi ngala jakran kong mengabar ong matu ngini sutu jumut jakran ka kam kenang bakne kam kan klan namar langi ya persyak hasno ngatau langi ya persyak kajing ya dei ke imlang salang andre namar unu kodidat pedingi kuak bani kersan lang tongin ya sutu jumut menele gitu ki breu ki brana krup jong pi kendon bat pi kini kiwei kepada nak kerja ngiri kindon bagi tangba ngin ya kersan bagin poilang hakaju katong dah kebagin teplang kebut haka sembol je kabom ngau ternat ngau haduk kata-kata lade don ke bakum kita ki krop kum kita ki snong haka ba dah kajingnya trei politik kawan rak biang ya kajingnya trelang bagi kajingnya ngau ternat biang si parlok laman sua omes ngau ternat